رمضان قزل کردکی جباکور کردستان پارێزگەها mêrdînê ew li gundê xwe mixtar bû di nava mixtarên herêmê de jî yê herî ciwan bû 8 salan mixtarê gundê girê mîra bû ew li wî gundî di sala 1958 de jî ji dayîk bûbû Ramazan Qizil ev 20 salin li Swêdê dijî ew di nava Kurdên Swêdê de gelekî nas kiriye lê belê ne bi navê xwe yê rastîn ew bi navê mixtar nas kiriye ew serokê yek ji mezintirîn taximên topa pê ya Swêdê ye serokê taximê Dal Kurd e em dibin mîvanê wî dipirsin û ew jî ji me re bi ferehî behsa jiyana xwe û serpêhatiyên li gel taximê Dal Kurdê dike سرشاوه هاتی سرسرا هاتی سپاس گلکی سپاس راستی جی اجب خاکی خوش بوم ج آلمانیا حتی سویت وری برنامه کل گلمه چکی و در حقا قلوبکی بناوی کرد بله لسویت گهای آستکی گلک باش بله و طول قصد عبده خواهاتا بر سرشاوه هاتی سرسرا هاتی سپاس کک رمضان زانی چی بالا مکشان بری ازوارم من هنک لیکولین سرتا چیکر رمضان قزل کیه تشتیج بو من هری بالکش چی بو کو ام هنکی سر با آخفن دل گنده خواه لگنده گره میرا گنده کی هریما مردینه دم مختاره کی گند بوی مختار بوی ایرو تسرو که یک جمزنترین کلوبا توپا پی یا سپوری لسویدی افج بو من هنکی پر بالکش هات براستی لگند مختارک لوی داره سرو که کلوبا که فوتبوله اف گریدان چه چید به یعنی دناور مختاریه گند و سروک کلوبه که ده چه هیا و چه تنه راستیجی که دبیجنام مختار جبرگو ما مختار تیکر الگنده خو نحیه بو نحیه کی مازنجی که بو بنابو دنگ بو گریمی را جرد بیجن ده سالا 1984 ده از وک مختار هات ما هل بجارتنی تربی مختار و از مختار هری گنج ده ترکی سعیده با تماما 25 سال و چند رو بو 25 سال و چند رو داد فی مختاری اره و هنک شی که وقت ترادی خون لجگی ما یعنی هریما ما بگشتی لهم کردستان هم جی که رخی ترکی مختار همو عمری وام مزنن يعني جنج نابي مختار المختار الجنج نابي يعني چه نابي حتى وقت بيجي اوانا يعني يكي جنج شوا بي مختار شوا قندكي بغيبه بي لبنا دهات اجا ضد دوره من مختار تيكر الجندي خا تقريبا 7 سال من مختار تيكر و دوفراجيك ما جندي خا تركا بردا و ام هاتن 6000 كيلومتر سويد اجا او ترکاندنا ماجی که براستی ما نب دلی خوا دفش گنده خوا ولات خوا بردا وقتی ما دفش ور بردا جمرة دایک و باوی ما نب دلی وابو دوست و حوالی ما نتکنین غمگین بون و ام نب کیف ما بری خدا ریکا و داویاوی ندیار ام هات تنزانی افريت ندبه كوداري افريوي مبي كودي براسيجي كريكي داوياوي نديار بو از اميل كودي كفن چاوي چيبي فكره اوكرنا دال كرد چاو چي بوش كودركت نه روشكي حالو هبو الباجاركي غونافي بورلنگي شاركي غونافي بورلنگي تقريبا نفوسه 48000 نه شاركي مزنا لي نفوسه كرد لي باش بو تقريبا 1500 كرد الوربو و ام جي كي 20 ساله تقريبا 20 سنة ام السويتن اجا هم وكردك هم وبافك ام دفي هرجار بفكرن مسؤولتيا مهيا باري ما فيمه يعني مسؤولتيا متشيا از تش مسؤولتيا خاطر ما جا ام جيانا جواكي دا ما دي خورتي ما كلشي ما روشا جيانا و الشارقو ام دجي نباش بو يك دوجي كي ام سببي كرديتي هاتنا فيدي نقوم هاتنا في ببنى سويدي ياجي دولة من ببن ياجي كي فكرة كي ولو مرنبو جبر كرديتيا خو ام هاتو بنبر يك سبب لخادي دركتني خورتايا دوجي كي سببي وي او
ناوی گوت سر محکوم بویا تل سر کوچبر بویا لی خودی درکوی دبنوی ناوی دا تشتنا باش بکی چند کسی بله او تشتی باشی که گل ولاتی گوت لی جیان دکی بیجی کرد تشتی باشی دکن ام شانی واجی که بدن و چند کسان آواکر اف کلوب ام نه مروف بون براستیجی که دست پی که دا آواکرنا دال کرده گلک تایبتمندی وی هنه یعنی تایبتمندی وی چیه ما گلک خواستنا ما هبو دلی ما هبو ایمانا ما هبو امی کارکی کن جبونی خواه ناوی خواه ناوی کردی جبونی کلشو خورتی خواه جبونی دیو باوی خورتا جبونی مدرسی و جبونی کولانا عملوا خودی در کبن چه هبی امکارن خبات بکن امکارن فضا بکن وقتی خوی والا وقتی خوی راحتی وقتی خوی کیفی ام ناکن ام دنا واخورتا ام دنا ناوی خواه دور دا گلک خواستن کی به هم به هبو نتشتکی و جوان کوم کردن نوای کلوبه ده بری گو ام جوانا کوم بکن مخوا کوم کرد جوان زمین آجره بنگه آجره گلک هبو یعنی بنگه چه هبو ده شاره مده چیک هبو گلک کریمنالیتت هبو گلک اسرار هبو اینجا خورتی ما کرده مخابن دکتنا ناو وی تشتی دا مدرسه دا جبونی وا باشند چو دا کولانا دا پروبلمی مزن چید بو تیکلیا زاروک و دیو باف گلک لواز بو یا جی که هنکا جی هیچ نبو دیو باف نکاری بون خوشک ایرو جی پروبلم هیا نکارن جیانا ور خو انتگرا بکن نکارن جیانا ور دا جیانا کل گوری استاندارد و نورمی ور بکن و زاروک جی که د جیانا ور دا ترادیخونا ور دا کیف و گری و عشقا ور دا مازن دبن ایجا هنکی پروبلما واو دیو باواش یعنی ارمان جواج آواکرنا وی کلوبه او بکن جوانان بعالی خواه یعنی جوانان جور بدور خنو بعالی خواه بکشینن یعنی آرمان جامعه بینگهینه و بود تل جوان کرد خودی درکبه ته بکه گود جیانا جواکی دا به پروبلم جیانک بکه و دیالوگا نافبره و دیو باوا آوا بکه و به گومان لوبی کی باش رکلام کی باش ناوی کردیجی که تبکه دوی واریده هون حتی چرا دای بسرکتن گوه جوان جناوا و ام بیجن گماره یعنی جناوا وان پرسکری کام دور خستن در خستن صدیصت یک تشتکی بسر ناکبه یعنی صدیصت چه ناکبه جبر جیان بخواه تنکاری تشتکی بیجی اف صدیصت اف سرکتمه ده سرکتنه ده جی تشتیگو دل خاصی دبی و دیسا باشتر بکی دیسا چید بی یعنی ده تشتکی دبینه تبجازه و ده باشکم te baş dike pê ve girêdayî tiştekî dî pêwîstî pê çê dibe got te bikî êca mesela ez karim nîmunekê bidim dema got me dal kir ava kir kêm li xortê kurd medreset xedandin jimnasyet jê dibêjin ya ji lîsa jê dibêjin û yek di do ji xorta dikarî bin herna unîveşîtê piştî got dal hata kurd ava kirin بری گودال کردواری آواکرین جی که دو غروبه کردا ای کریمینال یکی کریمینال یکی که ای اسرارجی دشاره مده هبون هر داویا هفتیا گلکی پروبلم مازن دشار داد کرد و اف غروب جی که گلک به هیز بون اف غروب جی که هر خورت گو بسر خوف دهات هنکی کامل دبو جهه خال جماعت دی. ایجا مگوت ام گرک ببین دیوارک در نخبا خورت مینو و اوی کریمینال دا. ام وای کریمینال جی خالی در کبن. ایجا از کارم سرکتنا مدورده بیجم. ایرو او غروب کرده کریمینال و اسرارجی نینه. نمونه؟ او جبنی نینه. يعني وهش تكون نامينا بخباطة دال كرد ماهش تكون نامي ليه اتخذم بيدي برأي هجا نا مختار تاني دال كردا نا مختار تاني دال كرد شكريا هنجي ويش أخي حخصزي لك وطابع سروكي ويش برويك هوالي ماي براستيجي كي قالك هوالي ماي قو بهمتا قالك فدكاري قالك تعب قالك خسر الواحدية وده دال كردي دنا يعني يكتشت بنفرك يتشينابي باشا از بيجم كك رمضان مختار جبركم من ميزان لستوكل من حركة اشترت بيجا مختار بريكو از مجارك تلفوني تذكر تل سكرتيرجي مختار دركت از بيجم مختار مشكلتنا اشترى هيك مشكلة ني نجبوني من ناب نقلك لا مهمة هنا فكرين
هون دفكرين كل روجا كي دال كرد أوقاس مزن ببه يعني دمك وآفاكر أف روجا إيرو تخيل وده هبو بله روجي مازنجي ماسترجي رو تخيلي ماذا هنا أمين سروي وان روجين ماسترجي باخ أمين سرواجي باخفن اللي تشتي هري جرين وبالكش بونيما أو نه فالي قوم هاتنا جمحف روجا بيشي جيفينا ما يكمين أمي تشيكن يكيج ما نزاني بو روجا واجبيني تشيا يكيج ما نزاني بو جيانا كوملكي ياجيكي قلوبكي تشيا قلوبه چاوا بریوته برن چاوا اورگانیزه دبی چاوا بریار تینا گرتن چاوا پاراگراف تینا چیکرن مافیوی مسئولیتیا و چیا دور ده ام نخودی تجربه بون نخودی زانبون بون من نکاری بوجی که یک کمال و قلوبی کردی جی که تجربه بینن جبرو نل سر اساس خوا نل سر داخواز یک قلوبه کمالا آوکرنا او ترادی خوننا مکرده ده چه نبویم إجا ما تشتك قبول كر إيجو أم سر ما زاني بو مفسر كمان